Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko Ingabire Victoire yahaye urukiko impamvu umunani zatuma afungurwa. Hanyuma kandi turaza kwibana n'ubundi ku manza turava kuri urunguru twerekeze muri Kongo Kinshasa tubabwire ko urubanza rwa Costa Mutamba rwavutsemo amahane ashinja abacamanza kumurwanya. Ngwino utera gatebe rero wumva makuru hanyuma reka mbanze ndeke kuvugira hejuru ngubwire ngo kanda subscribe ndakwinginze. Kanda subscribe. Hanyuma impamvu ndi kubikubwira no kugira ngo rero ubutaha nuza uzongere uhadusange. Hanyuma kandi nunakanda subscribe bizagufasha kuzajya ubona notification yuko dushyizeho amakuru ku buryo bwihuse cyane. Hanyuma rero reka ngwikaza niba wamaze kuyikanda reka ngubwire ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije ubujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Muhoza. Urego ibyaha birindwi atanga impamvu rero umunani asaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyateshwa agaciro agakurikiranwa rero adafunzwe. Ni mu gihe rero ubushinjacyaha bwo bwerekanye ko hari impamvu zikomeye zatuma akwiye gukurikiranwa afunzwe nk'uko rero byemejwe n'urukiko rwa mbere. Ingabire Victoire akurikiranwe ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu, kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse no gukwirakwiza amakuru atari yo cyangwa se icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse n'icyo kwigaragambya. Mwiburanisha ku bujurire kwifungura n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire ryabaye kuri uyu wa 4 Kanama 2025. Ingabire Victoire yabanje kubwira urukiko ko ngo nubwo rero yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ngari nka mabura kindi kuko rero ngo atunganiwe uko abyifuza, kuko rero ngo yari yasabye ko yakunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya ariko ntiyabona ibyangombwa byo gukorera umwuga mu Rwanda. Ingabire Victoire wari wambaye impuzankano y'abagororwa afite umusatsi wa naturel ndetse na Maître Gashabana babanje gusobanura urukiko ibaruwa banditse mu gitondo basaba ko rero ibyo ubushinjacyaha bwasubije ku myanzuro yabo y'ubujurire muri systeme byateshwa agaciro, kuko rero ngo babishyizemo mu ijoro ribanziriza umunsi w'iburana saa 3:06. Uregwa akaba rero atagize amahirwe yo kubisuzuma. Maître Gashabana yashingiye ku ngingo ya 75 y'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinja byajyanye no kumenyesha ukekwa icyaha dosiye ifunga ry'agateganyo ndetse n'iya 87 igena uburyo n'ibihe by'ubujurire ku cyemezo gifunga cyangwa se gifungura by'agateganyo. Avuga ko ubushinjacyaha bwagombaga gushyira muri system umwanzuro wabyo byibuze hasigaye iminsi 5 kugira ngo rero uwo yunganira abisuzume, bityo rero ko uwo mwanzuro wabwo wateshwa agaciro. Mu gusubiza kuri iyo baruwa ubushinjacyaha bwavuze ko rero ngo ibyo bwakoze biteganywa n'ingingo y'184 y'iryo tegeko ivuga gusubiza umwanzuro w'ubujurire. Gira uti uregwa mu bujurire akora umwanzuro mu buryo bumwe n'uwajuriye. Umwanzuro rero wo kwiregura usubiza kuri buri kibazo hakurikijwe urutonde rw'ibibazo byagaragajwe n'uwajuriye ndetse n'ibyo asaba urukiko. Ubushinjacyaha bwavuze ko rero iyo ngingo iteganyije igihe ntarengwa cyo gusubiza ku mwanzuro w'ubujurire, bityo ko rero ngo ibyo bwakoze bitanyuranyije n'amategeko kandi ko ngo izindi nzira ziteganywa n'itegeko zo kumenyesha uregwa byibura mbere y'iminsi 5 byakozwe mu rukiko bwa mbere. Umucamanza yavuze ko ngo iby'ubwo busabe bwa Ingabire Victoire n'umwunganizi we urukiko ruzabisuzuma rukabifataho icyemezo. Nyuma yo kujya impaka rero kuri iyo baruwa urukiko rwatangiye kumva Ingabire Victoire Umuhoza asobanura impamvu umunani rero yatanze zatuma afungurwa by'agateganyo. Icyemezo cy'urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro kigateshwa agaciro. Impamvu ya mbere Ingabire Victoire yagaragaje ngo niyo yise rero iy'ingenzi, bahise rero kutubahiriza ububasha bw'urukiko bukwiriye. Aho rero yagaragaje ko ngo hakurikijwe itegeko rigena ububasha bw'inkiko. Bavuga ko Ingabire afatwa ingingo y'106 rero ngo yashingiyeho inyuranyije n'itegeko rushinga, kuko rero urukiko ngo ari rwo rwategetse ubushinjacyaha kumukurikirana aho kuba rero ari bwo bwabyibwirije. Ingabire Victoire n'umwunganizi we bagaragaje ko nyuma rero yo kubona iki kibazo baregeye urukiko rw'ikirenga basaba ko rero iyo ngingo inyuranyije n'itegeko nshinga ingingo ya 62 yakurwaho. Basaba ko rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rusubika iburanisha kugeza urukiko rw'ikirenga rubifasheho umwanzuro, ariko urukiko rurakomeza ndetse rufata icyemezo ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Kuri iki ubushinjacyaha bwagaragaje ko ngo ntacyari kubuza urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuburanisha urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kuko uretse kuba Ingabire n'umwunganizi batigeze bakurikiza amategeko ngo baregere ingingo y'itegeko inyuranyije n'itegeko nshinga, rubanza rero rukaburanishwa ndetse rukanapfundikirwa rukanafatwaho icyemezo. Ubushinjacyaha bwavuze ko rero ngo kuva igihe yafatiwe ku wa 19 Kamena 2025 kugeza urubanza ruburanwa tariki ya 15 Nyakanga 2025 batari bigeze
bagaragaza icyo kibazo cyangwa se ngo baregere iryo tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Ahubwo rero bikagaragara ko ngo ikirego bagitanze tariki ya 17 Nyakanga, bityo ko nta cyari kubuza urukiko gufata icyemezo kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Bwagaragaje ko rero urukiko rwa mbere impamvu rwashingiyeho rumukatira gufungwa by'agateganyo ngo rutashingiye kuri iyo ngingo, ahubwo ngo rwashingiye ku mpamvu zikomeye zagaragajwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho ibyaha akurikiranyweho. Impamvu ya kabiri Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ni ugukurikirana icyaha cyashaje, aho yavuze ko rero ngo hari ibyaha ubushinjacyaha bwamureze kandi akurikije ibiteganywa n'itegeko byarashaje. Yavuze ko icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha kiri mu byaha byoroheje kuko rero gihanishwa igifungo kitarenze amezi 6, kikaba rero ubusanzwe cyangwa se kikaba ubusaze bwacyo buba nyuma y'umwaka umwe, kandi kikaba ari ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru ku wa 12 Ukwakira 2021. Ikindi cyaha yavuze ko ngo cyashaje n'icyo gucura umugambi wo kwigaragambya, akaba yarakibajijweho muri 2021 ndetse imyaka 3 yikurikiranya ikaba yararenze, bityo akavuga ko ngo nacyo ari icyaha cyashaje. Metere Gatera Gashabana yavuze ko ngo urebye no mu mwanzuro w'urukiko rwa mbere umucamanza yavuze ko ngo nta kigaragaza ko uwagerageje gukora ibikorwa nk'ibi bitaba bikimurimo. Avuga ko rero ngo ibyo ari ibitekerezo bwite bitari gushingirwaho kuko rero ngo atagaragaje ko ibyo bitekerezo akibifite. Mu gusubiza kuri ibi ubushinjacyaha bwavuze ko rero ngo ibyo byaha bitashaje kuko rero itegeko riteganya ko igihe cy'ubusaze bw'icyaha gitangira kubarwa kuva igihe igikorwa cya nyuma cy'icyaha cyakorewe. Bugaragaza ko rero ngo ibyo yatangaje n'ubu bikiri kuri YouTube, bityo rero icyaha ngo kitarasaza. Impamvu ya gatatu Ingabire yavuze ko rero ngo hari ibyaha byashingiweho kandi ubushinjacyaha rero ngo butarabitangiye impamvu zikomeye ari byo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda ndetse no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Yavuze ko ubushinjacyaha buterekanye aho ibyo bikorwa yabikoze, bityo ko rero ngo nta mpamvu zikomeye zabyo zagaragajwe. Avuga ko rero ngo batanze impamvu zo gucura umugambi wo guteza imvururu muri rubanda kandi icyo cyaha atakirezwe. Yavuze ko rero ngo hashingiye ku buhamya bwa Gaston Munyabugingo watangaje ko rero yari afite imigambi, ariko avuga ko rero ngo hatari gushingirwa ku buhamya bw'umuntu wakurikiranyweho ibyaha ndetse akanatoroka ubutabera. Ikindi yavuze nuko rero amajwi yashingiweho ngo hari ayafashwe binyuranyije n'amategeko ndetse ko ngo hari ayashingiweho kandi Ingabire avuga ko ngo ntahahuriye nayo nk'aya bitabiriye amahugurwa. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko ngo bwagiye bugaragaza impamvu zikomeye kuri buri cyaha bwamureze ndetse ko ngo ari byo urukiko rwashingiyeho rufata umwanzuro. Ikindi bwavuze ko ku buhamya bwa Munyabugingo itegeko ryemera ko umuntu wese ufite uruhare mu cyaha ashobora kwibwiriza akaba umutangabuhamya kandi ubuhamya bwe bukemerwa. Ku cyamajwi ubushinjacyaha bwagaragaje ko ingingo ya 20 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange amajwi yafashwe n'umutangabuhamya kwari ukugira ngo rero amenyekanishe ibyaha biri gutegurwa hanyuma rero ngo bigamije guhungabanya umutekano, bityo ko rero ngo atari kubura gushingirwaho nk'impamvu zikomeye. Indi mpamvu Ingabire Victoire yatanze ni ukuba rero urukiko rwarashingiye ku mpamvu zikomeye zitaragaragaza uruhare rw'uregwa mu gukora ibyaha, aho yavuze ko rero ngo kubijyanye no gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ndetse no kubujyamo hatagaragajwe uruhare rwe kuko rero amahugurwa yavuzwe yo guhirika ubutegetsi mu mahoro ngo atayitabiriye, nubwo rero yitabiriwe n'abantu b'inshuti ze cyangwa se basanzwe ari abayoboke b'ishyaka rye ritaremerwa rya Darifa Umurinzi. Aho ubushinjacyaha rero bwerekanye ko Ingabire ashaka gutandukanya itsinda ry'abahawe amahugurwa yo guhirika ubutegetsi n'ishyaka rye ritemewe na Darifa Umurinzi, kandi atari byo kuko rero ngo hari n'umutangabuhamya wakoraga iwe yahaye uburyo bwo kwitabira ayo mahugurwa. Amubwira ko rero ari ayo kwiga icyongereza ngo yageramo agasanga nayo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi, buvuga ko rero ngo nta kuntu ayo mahugurwa atarayazi. Ku mpamvu ya gatandatu rero Ingabire yatanze yavuze ko rero ngo nta mpamvu urukiko rwa mbere rushingiyeho ku cyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ubushinjacyaha rero ngo bwagaragaje ko ngo wari message yandikiranaga na Sibomana Salave aho bamwitaga mukecuru, ariko buvuga ko rero ngo nta mpamvu yo kubivugaho byinshi kuko rero ngo bizaburanwaho mu mizi y'urubanza. Buti gucura umugambi urukiko ku rwego rwa mbere rwarabisuzumye ndetse rusanga impamvu ubushinjacyaha bwari bwaragaragaje kuri iki cyaha ari impamvu zikomeye kandi zagezweho zituma Ingabire akekwaho ko yakoze iki cyaha. Ku mpamvu ya karindwi ijyanye n'uko rero ibimenyetso byabonetse mu buryo butemewe n'amategeko,
ubushinjacyaha rero bwavuze ko rero ngo atagaragaje ubwo buryo butemewe n'amategeko ubwo ari bwo, kuko rero audio bavuga ko ngo zitabonywe bikurikije amategeko. Ingabire rero atazihakana, bwavuze ko rero uregwa n'umwunganizi we bari gushaka ahubwo kwinjira mu mizi kandi atari cyo kiri kuburanwa kuri ubu. Buvuga ko rero ngo bwo bwabyirinze ahubwo bwagaragaje impamvu zikomeye. Ingabire rero ngakwiye kuburana afunzwe. Ingingo ya 8 yatanzwe na Ingabire Victoire Muhoza avuga ko atafungwa by'agateganyo, nuko rero ngo arekuwe adashobora gutoroka ubutabera. Ibi yabishingiye rero ku kuba nyuma yuko ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakomeje kwitaba urukiko aho yatumizwaga, ndetse ko yanasabye kujya gusura umuryango hanze y'igihugu akabyangirwa, ariko akaba yarubashye icyo cyemezo ntagende. Yavuze ko ari umugore ufite amahame, ko adashobora gutoroka ubutabera kuko ngo ibikorwa bya politiki akora bishingiye ku mahoro. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko ngo bwibaza niba hari igipimo kibaho rero uregwa ashobora kugaragariza inzego z'ubutabera mu buryo bufatika ko atatoroka ubutabera. Buvuga ko rero ngo icyo gipimo kitabaho, bityo ko atakwemererwa gufungurwa by'agateganyo kuko rero ibyaha akurikiranyweho bikomeye, ngo birimo rero n'ibifite igihano kirenze imyaka 5. Buti twe nk'ubushinjacyaha dushingira ku buremere rero bw'icyaha uregwa akekwaho kuba rero yarakoze, bikaba byashingirwaho nk'impungenge z'ubutabera ko aramutse akurikiranyweho ari hanze yatoroka ubutabera. Ikindi ubutabera bwagaragaje nuko rero arekuwe ashobora kubangamira iperereza kuko yavuze ko afite inshuti zitabiriye amahugurwa yo guhirika ubutegetsi. Akavuga ko abafashwe rero ari bake kuko yitabiriwe n'abantu 26. Buvuga ko rero ngo ahubwo abaye umunyarwandakazi mwiza yamenyesha ubutabera abo bandi bitabiriye amahugurwa barimo ngo nuri hanze kugira ngo rero nabo bakurikiranwe. Umushinjacyaha yaravuze ngo mu gihe yaba yidegembya hano hanze ashobora kubangamira iperereza, tukumva akomeje gufungwa by'agateganyo byatuma iperereza rirangira neza. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko umwanzuro ku bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire Muhoza uzasomwa ku wa 7 Kanama 2025 saa 9 z'igicamunsi. Hanyuma rero harabura ubwo iminsi 2. Reka rero tuve kuri iyi ngingo tubabwire ko Mutamba Tungunga wabaye Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa 4 Kanama 2025 yasubiye mu rukiko rusesa imanza rwa Kinshasa kugira ngo rero yiregure ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zo mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani. Mwiburanisha riheruka tariki ya 31 Nyakanga, Mutamba yari yasabye urukiko guhamagaza abatanga buhamya benshi barimo na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka, Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo n'imirimo rusange, Minisitiri wa Siporo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rushinzwe iperereza muri Senalef. Hari abatanga buhamya bagaragaje mu iburanisha ry'uyu munsi barimo Gilles Alingete wabaye umuyobozi w'urwego rushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu AGF. Gusa rero umunyamabanga mukuru wa Senalef Erida Kisula Betika we rero yandikiye urukiko arumenyesha ko akazi akora katamwemerera gutanga ubuhamya. Kisura wari witezweho gushinjura Mutamba yasobanuriye urukiko ko rero ngo kuba uru rubanza ruri kuba Senalef yabigezemo uruhare kuko rero ariyo yakoze iperereza ku inyerezwa rya miliyoni 19 z'amadolari yashingiwe ku nshingano ifite. Aravuga ati hashingiye ku ngingo y'120 y'itegeko ryo kurwanya iyezandonye, gutera inkunga iterabwoba ndetse no kwirakw'iza intwaro zangiza byinshi, riteganya ko abayobozi n'abakozi ba Senalef badashobora guhamagazwa ngo batange ubuhamya mu rubanza. Senalef ntishobora kuza kuko ntiyemerewe gutanga ubuhamya. Mutamba yararakaye cyane agaragariza abacamanza ko ngo ubwo yari Minisitiri w'Ubutabera hari inama yayoboye ziga ku mishinga yo kubaka gereza ya Kisangani zitabiriwe n'abarimo Kisula, bityo rero ko umuyobozi wa Senalef agomba kwitaba agatanga ubuhamya. Mutamba kandi yanagaragaje ko ngo hari abatanga ubuhamya yasabye ko ngo bahamagazwa, ariko rero nibahamagazwa mu gihe abenshi muri bo ubushinjacyaha bwifuje ko bitabye urukiko rwamusobanuriye ko batitabye, byatewe nuko rero ngo igihe cyo kubahamagara ngo cyari gito. Perezida w'iburanisha Justin Kibamba yasabye Mutamba n'abanyamategeko be gutuza, ariko babirengaho abibutsa ko ngo bagomba kubaha urukiko rugakora akazi karwo nk'uko amategeko abiteganya. Mutamba yabwiye uyu mucamanza ko adakwiye kumutera ubwoba, ati uku nukuntera ubwoba muhagarike ibyo muri gukora. Banyakubaho abacamanza, ntabwo naje gutera ubwoba. Niba rero mwarateguye umugambi wo kunyeguza ndetse no kumarabika, ibyo simbyemera. Nuko rero Mutamba yakomeje yiregura yihana ubucamanza avuga ati murimo kurenga ku mategeko.
ati murimo kurenga ku mategeko, murimo gushaka guhanisha inyundo. Mutamba rero arimo kuburana miliyoni 19 muri rusange rero ubwo zo bagombaga kubakisha gereza, bavuga ko rero ngo yanyereje. Muri rusange rero Mutamba rero muri rusange yari arimo kubwira umucamanza rero ko ngo adakwiye, ngo ntukwiye kuntera ubwoba, ntukwiye kuntera ubwoba rwose muri rusange. Ati rero nubwo nta cyizere ko Kisura azisubira ku cyemezo cyo kuzitabira urukiko, umucamanza Kibamba yanagaragaje ko rero ngo adashobora kumva ubuhamya bw'abitabye mu gihe rero abandi badahari, asaba ko bose ahubwo bazitaba tariki ya 6 Kanama ubuhamya bwabo bukumvwa muri rusange. Hanyuma ariko Mutamba yararimo kuvuga ati muhagaruke ibyo muri gukora, banyakubaho abacamanza, ntabwo naje guterwa ubwoba, niba mwarateguye uwo mugambi nimukomeze, nzabyirengera. Aye. Hanyuma rero reka dusoze gutya ibijyanye n'inkiko n'imanza n'iki byose. Nge nitwa Itangishaka Emmanuel, icano yitwa Ubuvumbuzi Official. Kugira ngo rero tuzajye tukomeza tubonane this way, banzu kandi subscribe. Kandi subscribe, hanyuma nzajya nzama gusanga. Alright. Mugire ibihe byiza rero, ubanza ariko unatere na comment, komeza uryoherwe n'ubuzima.